Nona kaila ke monit chot kalisi marat marenga piatum anta Kechoklim aron aloh ki do kenang sot lapen behabe parle choklem dun ji setami aprangsi ki claim ji aphan Kechoklim aron aloh do etnang ji lesson thak taxi hitiar lo punon rongar lo long punon kumania tum alam cha ki pidona tengpen kulat na kachubi pulote lake ke matha ke chokche naya bang phulo karbiang long lake sik sedul ahabar along abangki inglonga so kalideratum kulat nang chubiji pulote KAAC pen aron aloh do bek nangji bonta non hejong di purong sopialong shopping mall nang kang pulake B2 puhenlo bonta KAAC long pen thangnat aron aloh kave pensi kang pu ajok chekloi genre achitim anke choga pora khoda bangke bangso B2 a shopping mall abangke kachong hu pensi kang pu chinisi KAAC tum preni phai hini ani kang sam ing habdam cheklo labang sa kulat kang kirpon apora hud B2 akulat along DCX sarthebi khirangkia tumaphan kapachini don atengke labang sa kulat ingpu pia prang council along Kechoklim aron aloh heihui selam dam bonta long lelang lapen ingpu pia prang satami dipu town committee lapen KSE tum ingpu pon noipu nangke toy pensi nilitum labang so a shopping mall aron aloh chokchea pu satami ingpu pon angkok lokusi klar dagalam thipen pachini pon Lana ni puak mana alam thegela bulade lana ni kan puak alam the bank ke apransia bank ke lada khulilo diat pen bank ke ang par bank ke la tan committee tum pen kadogo weching ki pen se ka khulio phan lada nang pilo masi la so teng si lo tom bank ke khulilo in kulo kaya teng dolo he la lo puteng ke pini het alam sistem lo pulo kese office dam lo office pen lo alam le tum mas Pinoy alam sih gue ya. Tante kang kir tunang kok bang kelalo council pen amani tung wang tulo amada pitan committee tung wang tulo ya masih kir tunoy pola la soteng singkir check lo. Kagos bang actually lagi akan answer lo. Sita में हला सोहत असब सुके अलग वीडियो में सिस्टम में असब सो गिल दोलो है Sita me apiano bank la so lama bank processing kuri bomlo council pen let pick a join si not to semi trade license bank along le daloi ahok labang so V2 akulat aron aloh abe pin penta la an ani penki chojor cholang bomlo bonta ke damtang preni phai hini ani council achokamar atum akulat along an humri damsi aron ateng pen Kechoklim aron aloh kabidet ajok labang so akulat ing hapon chekli Lesi thangnat aron aloh Kechoklim abitika bangke bangso B2 a shopping mall abangke ing pupon long le lopota than pontu कब मिलेगा कागज कब मिलेगा कागज कब मिलेगा कब बनाएगा कल ऑफिस जाऊंगा तो कितना महीने लगेगा कागज खुला रहने से अगर खुला तो क्या होगा अगर खुला होने से आपने तो बॉन्ड नहीं है कार में तो नहीं खुलेगा हम लोग नहीं खुलेगा डॉक्टर तो ये लोग नहीं बोलेगा तो आप लोग जो 2 महीने के कागज अपने प्रोसेसिंग बंद लेकिन नहीं ये सब तो सब प्रोसेसिंग में था ठीक है जब नहीं हुआ इसलिए आज पूरा फाइनल हुआ है कि अब हुआ नहीं है इसलिए बंद किया गया है Langdamlo pulote di purong sopialong B2 son thak KAAC pen thangnat aron aloh kabia kulat setami dola lasila puson thak si thangnat aron aloh kabikin kulat do anatuma phan KAAC kin pen habdam erasolti musenji ate inglonga so kalidera tuma banki karbiang long mate siksedul aron aloh abitika banki beha Kechoklim ji arona mati abit lapen long news report Harsing Ronghang KTV News